ตัวน่ะECMเตเลอาตาตัวละรอนรูอาทุสัยตุรินกษโมผู้เชิญแมนกะโลเมECMก็ทันไอโอเฮียนมีปัญหากันโลกะละ Reverend โชคุคิทีกิมาและอุปาบานลรันชุงะนิวเซียฮะเทนยานิจานละมากันดินตีร์ตัวนายคงไอตะกินเราดิ้งเบลเร่งเสละอุปาบานลรันชุงะโลเม BCM President Assembly ปุยป้าและก็ทันปุยป้าเตบ้ากะ My fellow fraternal delegates, Baka Assembly member Zongte, and Lalpa Isua, Christa Mingin, ECM ko han ayo in Chibai, Kabukatu, Kumzale, Kumsom Ni Chuang, Liam Ta Khan, BCM Lungle Lam Unau Tehian, Daka Low Teanin, Mizoram Chimtopa, Inunaw mara khatilaya la kherte isua chanchin an lo hriata isua ringtu an lo ni thainan min lo tong trai sak thin ti ka hria a chu tong trai na chu pathia ni na changa sangkhat zakua pasari khan mararam missionary masaber riturin Reverend R.A. Lorraine Mizoin Kongipa Marain Tlosai Po Pubuang Unaw Pa J.H. Lorena Naw Ka Mararama Lo Chuang Kain ECM Hi Alo Dintani Mararam Missionary Local Tehi Mara Mi Puitetan Chuan An Ayat Lu Le Chuang Anom Tolo Imite Sukamite An Niang Tiang Khan Honorem Chang Muma Sela Kirtiang an relo mararam leidaya an lu pumin an ruang an zal veka kumsang hi som ni pali khan kan missionary nung ber pi vaili Reverend Violet Ani Mark Point mual min liam santa a mangai mararam leidaya arwang zalin apile pute bula amuveta ani Anitaka kan missionary te kha kir thei an ni tolova khang hun laya chimbial ring tu masa te tong trai na wang khan an tong trai na ra te po anima na R.A. Lorraine chuan kum sang khat zakwa panga khan mara saphunin Londona Dalakher Pioneer Mission Society adina anu kum ni Sangkhat zakua pasari khan saiku a omhun khur turin alolutani saiku khwa lolut tekha lakher nupa annia anvun ero chu ango deu animai ni mana in tong trai sakchin khan tuna chuan BCM assembly a chibai bu na thu ka soi theya pathian in tong trai na achanga ni lalpa chu faginam ro se in tong trai na khatuna pathian in changa mararam ko ran mra a ko ran nget tak dingin BCM nen in unaw na thatak nen voin theng hian kan thok khowa kan ro rel na in riat pui theya kan om hi pathian ha thole in tong trai na rani in tong trai na wangin mi ten Isua an reta karkal ta mai khan February ni somni parukatang ni khatsung khan ECM assembly kan neya chuta chuan BCM I o in palai mel dum tak Reverend L Vanal sang le upa FV Vanal ruatate an rontela kan lom hle ani kumin kan assembly a hian puipa te than thar an nia min lo hriat sakatan kan leadership thar hi hantarlan kadua hetiangin moderator Reverend Jimmy F Satsai moderator elect Reverend F Vanlal Dika senior executive secretary Reverend K Lai Chua Azu
Executive Secretary Education กันที่ตูนดิ่งเมก Reverend ชัวคู่ขีทีกันนี่ Executive Secretary Mission Reverend Kabi Chauza Executive Secretary Social Mission and Development Reverend Azid Beira Kote Leadership Tharana Noya kan Kaldon ani ECM Assembly Ayoin He BCM Assembly Voiza Sum Thum Nahi Chibai Kabuka Du Sakna Kahlana Chu Mizoram Chimbia Lamten Ring to Tem Te Rin Nanau Pang Tak Neten Dak Suaka Anlo Enka Tuna Chuan Ra Chuin Kau Han Ngial Het Tak Kan Lo Nita Lo Nei Tupa Ta Na Thok Tu Dil Tu Le Thon Suak Tu Kan Lo Nita Hou Kan Lo En Tizawila Lo Nei Tupa Nena Bu Seng Tu Tur Idil Ze Langu Lalpa Tharau Thiang Limin He Assembly Hi Puisela Kan Pui Pa Te Tichakin Kau Han Chung Ko Tin Te Malsom Cheu Ro Se Kalome